I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u naš prvi video na ovome YouTube kanalu. Na ovom YouTube kanalu općenito ćemo snimati AFC Mobile 24, pa ćemo snimati nekada Minecraft, kad narekta Minecraft ovdje sad za snimanje, pa ćemo snimati mnogo druge razne igrice, možda tu bude Brawl Stars, ali mislim da ne bi Brawl Stars snimio. Mislim da ću čak radije Clash Royale snimiti na Brawl Stars, ali dobro. Imati ćemo tu Roblox na ovom YouTube kanalu. Moći ćete vidjeti razne reakcije na neke pjesme, videe. To ćemo isto također raditi. Svašta ćemo nešto raditi, ali sad se pozabavimo današnjim videom. A to je, oproste zbog ove smetnje, a to je AFC Mobile 24. Znači sad nam ovdje kaže please enter your birth month and u kojem sam ja mjesecu rođen, normalno to ćemo lagati. Neću vam još otkrivati u kojem sam mjesecu rođen, doći će i to vrijeme. Ali evo, prije uvod u to da vam se predstavim. Ko sam ja? Ja sam Josip, zovem se Josip, prezime je nevažno, to sad bitno vam je ime za sada. Zovem se Josip. Ako je netko u komentarima napisao Josip stvarno, prije nego što sam mi rekao da se zovem Josip, onda mu čestitam od srca i dobit će možda srca čak na komentar. Ali ja sam ili ti znati ćete me kao i hrvatski gamer, kako ćemo se zvati na YouTube, hrvatski gamer. Dobro, idemo sad continue, on ili off. Off mislim znači, sad ću vidjeti samo da se refresha mozak da vidim šta znači on, a šta znači off. Klikli ljudi, evo nas, kliknuli smo on, što god to bilo, nešto nije važno. Evo confirm, 3,9 MB se mora skinuti i započinjemo s igrom. Evo, kicking off, a ne, još mora 33,1 MB instalirati, ok. Nakon toga ljudi idemo da igramo i AFC Mobile 24. Što se tiče zašto sam baš otvorio YouTube kanal, evo baš ću vam pričati kroz igru. Zašto sam ga otvorio? Otvorio sam ga zato što sam htio snimiti neke videe, htio sam malo privući ne samo gledatelje iz diljem Hrvatske, nego i gledatelje diljem, ne mora to biti Hrvatska, i diljem Srbije, Bosne i Hercegovine, nekadašnjih država Jugoslavije. Nemojte se ljutiti Srbi, vi što ste Srbi, nemojte napadati jedni druge, Srbi i Hrvate da napadaju zato što je ovaj Srbin, ovaj Hrvat. Želim da ovaj kanal bude zajedništvo, jedno veliko zajedništvo, a normalno dobrodošli su i stranci kao American people. Are you speak English? Yes. Tak da, dobrodošli su i Amerikanci, i Meksikanci, Tungaluži, ne znam ja više šta govorim, puno ima država na svijetu, Evropi, tako da dobrodošli su svi. Idemo ljudi moji na Play Games. Evo, učitava mi se. Mi se vidimo kad ja to napravim, taj profil. Ok ljudi, napravili smo taj account, sad se trenutno radi taj account. Kad se napravi taj account, počinjemo sa igranjem igrica, ali vidim da sam 5 minuta doslovno random, doslovno samo priča s vama o ovom YouTube kanalu.
Ne znam jel ćemo uopće više započeti tu igru EAFC Mobile 24. Jako, jedva čekam, ali još moram kontrole napraviti, ali to ću napraviti, ne brinite se vi. Hrvatski gamer na sve misli. Valjda. Evo ga ljudi, novi account, evo ga, mislim imam account 1.88 obrali, a sad sam započeo zbog kanalu EFC Mobile 20. Evo, welcome to EFC. Dobro, kick-off, super. Jo, sad će me smarit tutorialno, ne. Let's take the first course starting with your shooting drills. Ovo na engleskom sad Vinicius Junior priča, ali ko ne zna engleski nije ni važno. Sad moram kao započinjemo sa šutevima i driblingom, kao znate već, Igrali ste i vi prije FC-a FIFA Mobile, a sad je FC 24. Čujem da mi jebe internet. 100% je, ajde, mi se vidimo kad se uči. Evo ga, mi šteka dosta, ali jebi ga. To će se valjda odštekati dok mi ovo riješimo. Okej, valjda. Sad baš jako šteka. Ajde, ajmo se kad napravim. Sad sam ljudi tek vidio da nisam stavio da mi se snima tako da prvi ovaj, kak se zove, trening niste vidjeli, ali jebi ga niste puno nešto specijalno morali da vidite. Q mislim da. Ne znam šta mi je sprint, moram još vidjeti, ali dobro. Tap to continue, mislim da mi je i čak, a nije. Šta sad? Op, šut, gol, jasno. Bravo Baumgart, dobar igrač, 3000 poena od 3000 poena. Legija, dobro. I da, idemo dalje, kick-off pack, da vidimo što bi mogli dobiti, 30 XP-a, da vidimo dalje, level 2, superička, 200 gemova, super, ok, ovo je club unlock, neke igrače ćemo dobiti, neke beskorisne igrače, dobro, 10.000 coinsa, ok, imam pro, broncani igrač. Dobro, evo, idemo vamo. Klan mi je 64, dobro. Dobro, jebem ti Vinicius, rezerve kaj ima. Pro, maš. A, ovo je kao auto biti, šta? Je li sad bolje? Da. Puno bolje. Sad je ta momčad. Ekstra. Idemo na kick-off, ne znam zašto mi toliko šteka, ali dobro. Learn to pass. Dobro, valjda znamo pa. Ne znam što je za pas, ali mislim da čak je slow za pas. Ajde, idemo skoro učiti, valjda neću. Evo nas, ljudeki moji, da vidimo, Q, da, Q mi je čak za pas, tu mi je odmah Q, pa odmah mogu.
E mi je za throat, jel da? E mi je za to. I ovo je za ovo, dobro. Odlično. To je to. Riješili smo ovaj trening, idemo dalje. Ljudi moji, još ćemo jedan trening odraditi i završavamo ovaj video. Evo ga, level 3 smo, znači mislim da ću trebati izbaciti čak muziku iz videa, ali jebi ga. A možda i ne, mislim da neću ovaj put, ako ne dobijem copyright, onda više ne bu muske, isključit ću musku skroz iz igre. Learn to defend. Znamo kako se defenda, pa defend, znamo kako se defend. Dobro. Jebate, kako ovo boli kad te neko ovako stiže. Dobro, vidimo se kad učim. Okidoki ljudi. Kao što vidite, learn to defend, jel je. O, majke, ti moram kliknuti. Ne za koje slovo. Okej, idemo. Uzme loptu. Uzeli smo loptu. Idemo dalje, idemo uzeti loptu. Uzeli smo novu loptu. Idemo bre. To je to od ovog treninga. Idemo dalje. 2500 i preko to smo osvojili te poenke. Kick-off back. Evo, dobili smo nagradu. Well done. Evo ga, kaj ćemo dobiti 65 u gaća. To ću tek da vidimo kick-off treninga 0, 10.000 coinsa. 67 striker, 60 plus bronzovih igrača. Ali ovaj final match ćemo odigrati kasnije. Da. Imamo odjeda, kliknemo. Ne. Ovo je 68. Ništa, ovaj 1,96 m, 27 godina. Ok, ovo znamo da imamo tu treninge neke, da mogu kao trenirati. Auto select, train. Dobro. A ljudi, to bi bilo to od ovog videa. Ako vam se svidio, obavezno ostavite like, share, subscribe i zvonca, mi se vidimo u idućem videu.